Igitondo cyiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Empire nongeye kubasuhuza mbifuriza ikaze no kuri CEI Empire nizere ko mwese mumeze neza mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye hano kuri CEI Empire ni buri mushya kanda subscribe ukandi na like na comment kugira ngo turusheho kugendana tunaziranye unadusuhuze kandi niba utari mushyashya no kuri CEI Empire gumya gukora comment unasharinga amakuru tuba turi kubagezaho cyangwa se video zigiye zitandukanye tubageza hano kuri CEI Empire rero ni mu makuru agezweho hano kuri CEI Empire. Kuva yavugwaho guhunga igihugu kubera imyigaragambyo iri muri Tanzania, Diamond Platnumz wasibye amafoto ashyigikiye Samia Suluhu Hassan umukandida w'ishyaka CCM cyangwa se Chama cha Mapinduzi mu matora yatoboye uyu munsi aravuga. Uyu muhanzi ukomeye muri Tanzania nomwe mu byamamare birimo Harmonize, Zuchu, Wema na Jax n'ibindi n'abandi bagiye batandukanye bari bashyigikiye Suluhu Hassan mu matora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania yabaye ku wa gatatu mu cyumweru gishize. Gusa abatavuga rumwe biraye mu mihanda kuva ku cyumweru gishize barigaragambya bavuga ko batamukeneye batwika inzu, imodoka n'ibindi bikorwa remezo by'umwihariko iby'abahanzi nabyo byo byatangiye kwatakwa. Banatangiye kotsa igitutu abarimo Diamond Platnumz bamubaza uko ashyigikiye umunyagitugu, bituma ku mbuga nkoranyambaga ze zose asiba post zishyigikiye Suluhu Hassan, ndetse binavuga ko we n'umuryango we baturikiye Mombasa muri Kenya bahunga ababagirira nabi. Nyuma yuko Perezida Suluhu arahiye rero kuyobora igihugu kuwa mbere w'iki cyumweru, yahise asubizaho ubutumwa bwe, ndetse aherutse no guca amarenga ko ibyo yakoze byamuteye ipfunwe. Ni mu butumwa rero yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Diamond yagize ati Imana niyo igena byose, nta kintu kiba kidafite impamvu, ndasaba Imana kuduha amahoro menshi kuruta mbere, urukundo, ubumwe n'ubufatanye nk'abanyatanzania. Imana iruhukishe mu mahoro abitabye Imana. Ubu ni ubutumwa rero bwa Diamond Platnumz nyuma yuko bamushyizeho igitutu akagira ibyo asiba. Rero uyu munsi ku itariki 5 ubwo ni ku munsi w'ejo nibwo yongeye kuba yatobora akagira icyo avuga. Ubutumwa bwe bwakiriwe mu buryo butandukanye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, aho bamwe bamushinje gucika intege mu gihe igihugu cyari gikennye amajwi y'abahanzi, abandi bakamushima kuba yasubiye ku murongo w'amahoro n'ubumwe. Abandi bahanze bo muri iki gihugu barimo Mario nabo bifatanyije n'abaturage mu gahinda aho na bamwe yihanganishije imiryango n'inshuti babuze ababo. Ku rundi ruhande ariko si abahanzi bose bishimiye ibyo byatangajwe na Diamond, kuko umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri Kenya, Daddy Owen, yashinje abahanzi bo muri Tanzania gukoreshwa na politiki. Yavuze ko abahanzi bakwiriye kwigira ku banyakenya batirukira mu gufata uruhande rumwe na rumwe iyo bigeze mu gihe cy'imyidagaduro ishingiye kuri politiki. Ati iyo tugiye gusabwa indirimbo z'amahoro hari ubwo bigaragara ko turi gukoreshwa mu guhisha akarengane. Amahoro adafite ubutabera ni agasuzuguro gusa. Ikinyamakuru Tune News cyemeje ko izi mvururu zabaye zishize zasize ubucuruzi bw'umuraperi Billionaire wari ufite iduka ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga rya Nenga Electronics ryahombye cyane nyuma yo gutwika n'abarwanya igitugu cya Perezida Samia. Rero
nk'uko mu nkuru zigiye zitandukanye twe twagiye tuvuga uburyo Diamond Platnumz yahisemo kuba yasiba ibikorwa bye byose byamamaza uyu Dr Samia Suluhu Hassan uri perezida w'igihugu cya Tanzania. Rero ku munsi w'ejo yaciye noneho aravuga aratobora avuga ko bimwe byamuteye ipfunwe kuba yasiba, ariko avuga ko icyo yifuriza abanyatanzania ari amahoro arambye, ari amahoro n'umudendezo, kongera kuba mu mahoro birushijeho mbere uko byari bimeze. Rero ni mu butumwa bwakiriwe n'abatari bake, amwe bakamushinza kuba yakwivanga mu bikorwa bya politiki, abandi bakavuga ko abaye intwari yo kuba yakwifuriza abanyatanzania amahoro. Wowe urabyumva ute niba warakurikiye ibyabaye kuri Diamond Platnumz? Ku bataramukurikiye, Diamond Platnumz ubwo habaga imyigaragambyo mu gihugu cya Tanzania, yahisemo kuba yasiba ibyamamazaga byose uyu Samia Suluhu Hassan. Ni mu gihe bari bamushyizeho igitutu bamubwira ko nadasiba nawe ari buze kuba yatwikirwa inzu. Nyuma rero yahise abisiba, binavugwa ko yaje kuba yahungira i Mombasa hariya mu gihugu cya Kenya. Ese wowe urabyumva gute kuba Diamond Platnumz yarakoze ibi byose nyuma akaba arimo agaragaza ko yifuza amahoro? Wowe ese ubyakiriye gute kuri uyu muhanzi w'icyamamare Diamond Platnumz nyuma yuko asibye ibyari bishyigikiye uyu Samia Suluhu Hassan? Ubitange mu comment niba hari icyo wabivugaho. Dukomeze n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye. Genius yabaye Genius kuva yavugwaho guhunga igihugu kubera yarisimbutse abanyakenya bakoze imyigaragambyo imbere ya ambasade ya Uganda i Nairobi, bamagana ifatwa rya Bob Njagi na Nicholas ayo bivugwa ko byabereye muri Uganda. Abanyakenya rero bakomeje kuba bakwigaragambya bashinza igihugu kuba cyafata bamwe mu bayobozi babo bashyigikiye urubyiruko rwo muri Kenya. Rero rumaze kumenyerwaho kuba teza imyigaragambyo cyangwa se rufite imbaraga mu kwigaragambya, dore ko muri Kenya nabwo hagiye haturuka ngabandi nabo bazaga kwigaragambya baje gufasha abanyatanzania. Ni mu gihe kandi ingabo za Tanzania nazo zakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo abanyakenya batinjira. Ibyo nari mvuze ngo rero abagenisi babaye abagenisi generation y'iki gihe rero biragoye ko wayipfukirana uyu munsi niba udakoreye ibyo abaturage bashaka. Urubyiruko rw'iki gihe rwo amareta kuza kurukira biragoye. Minisiteri y'umutungo kamere n'ubukerarugendo ya Tanzania yemeje ko rubanda ndetse n'ababasura baturuka mu mahanga ko amahoro n'umutekano byasubiye mu buryo nyuma y'imyigaragambyo yakurikiye amatora. Iyo minisiteri yatangaje ko inzira zose zinjirwamo n'ubukerarugendo bikora neza nk'ibisanzwe, ishimangira ko igihugu gikomeje kuba ahantu hizewe kandi hatuje kubasura no kubashoramari. Abashoramari rero cyangwa se abakorerayo igihugu cya Tanzania ubu ni amahoro. Igihugu cya Tanzania ubu kiri kugendwa n'umutekano rwose. Bafite impungenge z'uko batongera kuza kubona product zituruka mu karere k'Iburasirazuba hariya mu gihugu cya Tanzania. Rero iyi minisiteri ababwira ko ibintu byose byasubiye ku murongo. Abanyatanzania n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi na Uganda n'abanyakenya abakongomani, imigenderanire yasubiye ku murongo n'abaturuka mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Timbukire rero hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ishuri ryitwa Mutovu TSS ryo mu murenge wa Muganza mu karere ka Nyaruguru, hamaze iminsi havugwaho ibibazo by'abanyeshuri basambanywa na bamwe mu barezi ndetse na bamwe mu baturiye ikigo. Uyu munsi
ubwo ni ku itariki y'ejo nabwo haravugwa umunyeshuri waburiwe irengero. Amakuru avuga ko ava mu bantu hafi y'ikigo, bavuga ko uyu mukobwa atwite. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan aravuga ko uyu mwana ari gushakishwa. Ibintu rero bigomeje kuba agatereranzamba mu gihugu, mu kigo cya TSS Mutovu hariya mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Muganza, aho ubusambanyi bukomeje kuba bwakwiyongera muri iki kigo. Byinshi biteje inkeke, kuba abanyeshuri bari gusambanywa na bamwe mu barezi. Ni urumva ni ibintu biteye isoni, ni ibintu byo kugaya cyane. Kandi n'abaturiye ikigo bakaba bavugwaho ko basambanya abanyeshuri. Ese iki kiracyari ikigo cyangwa cyabaye irerero ry'amabandi? Sinzi uko biri buze gukemurwa, ariko CIP Hassan yavuze ko uyu mukobwa ari gushakisha niba koko yaba atwite. Ariko icyo twavugaho nuko aba bayobozi nabo bakwiriye gukurikiranwa kugira ngo barebe ikihishe inyuma y'ibi byose. Ese iki kigo nta muyobozi kigira? Ese iki kigo nta nzego za leta zihagenda? Nibyo byose nibyo kwibazwaho kugira ngo abana b'u Rwanda batakomeza kurenganira muri iki kigo, mu gihe ababyeyi baba bazi ko bohereje abana ku mashuri, ugasanga umwana atwariyeyo inda kandi ukumva ngo ni umuyobozi wayimuteye. Nabyo ni igisebo. Rero iki kigo gikurikiranwe, harebwe neza niba nta bindi bintu byabyihishe inyuma cyangwa nta bandi bayobozi bakuru babihishe inyuma y'iri sambanwa ry'abanyeshuri mu Mutovu. Yindi nkuru rero kandi uruganda rwitwa Agahebuzo Drinks Process rwengaga inzoga rukoresheje urusenda, amajyane n'itabi. Ibibazo inzoga yakoreshwaga urusenda n'amajyane n'itabi. Iyi nzoga ndakeka yakwica abantu, aho kuba ibitoki nk'uko byavugwaga rwafunzwe. Rwari rusanzwe rukorera mu murenge wa Muhazi, mu kagari ka Nsinda mu karere ka Rwamagana. Iyi nzoga rero ikaba ishinzwa ko ikoreshwa mu gukorwa kwayo bashyiramo urusenda, amajyane n'itabi. Mu nyumvire namwe banyarwandakazi, iyi nzoga ese koko nubwo ntazi ngo umuntu anywa inzoga kugira ngo bigende gute, ariko umuntu noneho wafashe inzoga akayishyiramo itabi, amajyane, agashyiramo n'urusenda, iyi nzoga yakwitwa iki koko banyarwanda? Rero uru ruganda rukaba rwamaze kuba rwafungwa, ariko navuga ko bagomba no kubakurikirana. Ese ni ibiki bari guhereza abanyarwanda kuko mwuka byaramwe? Ni biba biri kuvugwa no hirya mu gihugu cyacu no hanze y'u Rwanda, ariko iyi nzoga yo yamaze kuba yakurwa ku isoko. Abari basanzwe rero bakunda aka kantu bita agahebuzo, mumenye ko kari karimo ibintu bitari byiza, kari karimo byinshi byakwica ubuzima bw'abanyarwanda. Rero reka dusubire mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, dusubire mu nkuru zigiye zitandukanye hano kuri CEI Empire. Mbashimira mwebwe mubana natwe kuva dutangiye kugira dusoje muri intwari rwose. Turabashimira cyane mwebwe mukomeje gutanga ibitekerezo mutubwira ko muri kumva ibitekerezo cyangwa se muko muri kumva amakuru yacu hano tubagezaho kuri CEI Empire. Reka dusubire mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ciao ciao. Bya bintu amateka yawe ari kugenda yibagirana. CEI Empire tugukorera documentary cyangwa se ibyegeranyo kuri ibi bikurikira. Dukora documentary cyangwa se icyegeranyo ku buzima bwawe, ibyo waciyemo kuva ukivuka kugeza ubu ngubu. CEI Empire tukagukorera icyegeranyo cyiza cyane kigaruka ku mateka yawe cyangwa se y'umuryango wawe. Ku bantu bashakanye cyangwa se abagikundana, namwe CEI Empire ntiyabibagiwe. Nimutugane muduhe inkuru y'urugendo rwanyu. CEI Empire bakorera icyegeranyo cy'ibihe byose mwanyuzemo, maze mubike
kubika inkuru y'amateka yanyu, bityo abazabakomokaho yaba abana banyu, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bajye bahora babigiraho iby'urwo rukundo rwanyu. Bantu mufite amakipe cyangwa se amakerebe atandukanye, tubakorera icyegeranyo kivuga ku mateka yanyu, ibigwi byanyu n'ubuhangange mwagize mu bihe byahahise. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 078 62 84 752 cyangwa se 078 188 643. Eneda Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe.